бесто як дар рӯпарӯи як зан иқа номард нашавен шумо. Зан ҳар чӣ ки гуфт зан модар аст. Шумо номард нашен бача. Бача нахоҳ шумо дар муқобили як қадар ту марди биё видео хади гап зан уха мардаки бугу номрота. Зане ки баромад кард воқеан ҳам ба ҷои модар эҳтиромаш мекунем, леки афсус ки номи модарира шаъни модарира. Оли бесто як дақиқа сабр кун. Як дақиқа сабр кун. Як дақиқа. ин модар имрӯз ман имрӯз нангу номус дорам. Ман имрӯз ҳамчу номардо, ман ҳамчу як модар, ҳамчу як зан имрӯз хестам ай ҳақ як модаре ки синоаш пури шир шумо бурден говкиш харкиш карден ку ҳами амниятиё таги хокиш карден ку ман ай ҳақ янаму дифоъ кардам ки имрӯз фарзанди 6 моҳаи ӯ мондай. ман охир ранги шумо беномус нестам. ин зана ки буд бо буромади қадар ҳама тарафдори худат буда ки бовар ка хоб саг бар ин гуфт бе таҳқир гап зан бача. ман мардаки калон бе таҳқир гап зан. чӣ қавм бемаънӣ гап мезанам? бе таҳқир гап зада метавонӣ ё не? бе таҳқир гап зада метавонӣ? ӯ берӯзҷон вел кун бе таҳқир мардак барӣ. бесто як дар рӯпарӯи як зан иқа номард нашавен шумо. Зан ҳар чӣ ки гуфт зан модар аст. шумо номард нашен бача. бача нахоҳ шумо дар муқобили як қадар ту марди биё видео хади гап зан уха мардаки бугу номрота. биё номроша бутаям басони бе махлум занг занам ку. ту як зана зувонот мераси таҳқир мекард. Оли бес. охта чӣ мегӯй дар видео мара чӣ мегӯй? бесто номроша бугу. бесто номроша бугу. чӣ қайми? алё сабр кун. плюс гӯш ка та дар видео мара чӣ мегӯй намек чанд номрош? гап задам биги охи плюс 992 93 87 67 47 беку ман видео қад занг занам занг назан 97 87 67 47 хоб ма дабдай ном ин номрош кадом вақти буда имада оли бес бикуша уҷа занг назан ина ман номрош ина видео қад занг мезанам озбеку як зубону дами қадар дароз як зана таҳқир карда метавонӣ ку мардаки ошкорам таҳқир табака ку бест ина занг мерава ҳамун шуҷоати инам як зана шумо надорен. зубонотон ҳами қадар як зана ба таҳқира зубонтон мерасанд таҳқир мекунед дашно мекунед аммо ошкор бо симову бо чеҳраи худат гап заданда метарсӣ шуҷоатша надорӣ ғайратша надорӣ ба ҳамун хотир як зана эҳтиромша донӣ ҳар чӣ гуфт фикри шахсии ӯ зан аст бигзор гуфт зан аст модар аст эҳтиромша бикунӣ бугӯ апа иштибоҳ мекунӣ агар дар ҷое иштибоҳ шудин хато шудин хато мекунӣ лекин дуруст мега бугӯ апа хуш ба ҳолат аз мана дида ту хубтар гап задӣ аз ма дида ту хубтар ки аз ватана дифоъ кардасӣ лекин агар ҳақиқат ҷое ки ҳақиқата мебинӣ мард бояд ҳамин гуна мард боша ҷое ки ҳақиқат аст воқеан бояд гуфта шавад чӣ ту як мардаки капа калон мебурой ту метарси ақан ҳамун занги гӯшита ҷавоб тӣ ба таҳқир хта иҷозат метӣ як зана таҳқир мекунӣ вой ба ҳоли шумо бари мардаку вой ба ҳоли шумо бари ҷавон марду раҳмонов бо аймин чирти пуртош умед дора ки ҳамиё дифоъ мекунанша умед дора ки дар пушти ман миллиард истодагӣ аст ба худо қасам ҳамиё ба додат намерасанд як садои тир доку ҳамаш мегири зангу мешаванд бародар Салмон ман ҳам як гап гуфтаниам ҳамин зане ки баромад кард воқеан ҳам ба ҷои модар эҳтиромаш мекунем леки афсус ки номи модарира шаъни модарира оли бесто як дақиқа сабр кун як дақиқа сабр кун як дақиқа ин модар имрӯз як дақиқа сабр кун ман ҳамидум як зана як модара мехаби имрӯз шарм бикунӣ гапота буд кадӣ аз нисбати ҳамун зан не гапота қати ман баҳс гапота қати ӯ буд кадӣ қати ки дига нисбати ҳамун зан чизе гуфтани нести дуруст не гуфтаниам не дига қати ӯ баҳс қати ман баҳс кард хало қати ӯ баҳс намекунӣ тамом камале хуб қати ӯ баҳс гапота қати ӯ тамом кардӣ қатиу тамом кард тамом саломат бошед ташаккур зиёд хеле суҳбати хуб кардид даст дар накунад то барномаҳои дигар бикашиш то барномаҳои дигари садои мардум худо нигаҳбон ин қадар беномуз я 100 бор занг мизанӣ зуруд ба ҳама як зан мераса номардо тоба апа хуш ба ҳолат воқеан
سیاست یک زن، شجاعت یک زن، غیرت یک زن اومد اینو را به اندازه شوروند که میبرند در مقابل یک زن. انا ما که تو نام مادری را ایتا کردی، انا ای برنگم شنوسنی. ای خدا، اینقدر رقیب نامرد پروردگار برای ما داده است. ای پروردگار، همین رقیب دادنی یا رقیب مرد بساز در مقابل ما. اگر که رقیب نمیتونی خداوند نیست نابود چون که بریم یک وطن در آباد زندگی بکنیم. هیچ کار میکنیم ما رقیب نامرد. انا یک زن گپ زد، انا که تو مادر نیستی، انا تو نام مادری را ایتا کردی. بچه همین بیاین همین مردک شوین. به خدا قسم اینقدر افلاسین به اندازه افلاسین که یک مادر برآمده است. بچه فکرش گفته است. ما در برابر همین قدر رقیب حکومت رحمان فون به زنهای اما نمیرسم. واقعا زن یگم چه من کار نمیگیرم. خواهراشون برای من چند رسم از دخترای بعضی وزیرا روان کرده بودن. من نمیکنم می کارا. به زنهاشون کار ندارم. یگانه کسی که من گپ میزنم امروز راهبری دستگاه اجرایی آزاده رحمان از مسئولیتش گپ میزنم. به خدا قسم بیرون از مسئولیتش من کاری ندارم. او چی میخره چی میپوشه جا خوب من کارش ندارم. به خاطر یعنی که در سیاست من روان نمیبینم. آموختن نمیکنم یک زن دیگر، یک زن یک کسی دیگر، خواهر یک کسی دیگر. یعنی قبول هم ندارم این همون سیاست. شما را یک زن میبره فکرش میگه بگذار بگه بره و خلاص دیگه. نبین انا که تو مادر وی اک گارینی مادر رو خواهی به خاطر مادری تو یک گنده خطا کردی. مرد بچه شوینه بچه. باز هم میگم دعا میکنم که پروردگار در همین خواب نماز شام خداوند برای ما یک رقیب مرد، یک رقیب جسور، یک رقیب نباشه که از پشت بزنه. مرا هرگز نباشد بیم از مشت، برادر جان مرا نامرد میکشت. یعنی نامرد نباشه، رفیق مرد باشه، رقیب مرد باشه. با برنامه سالم، با ایده سالم، با صحبت های جالب، با بحث، با نمیدونم پیشنهادهای جالب ببره در میدان حرف زنه. خداحافظی کنه بروه. دیگر انا تو پدرت را ایتا گفت، ای تو نمیدونم ای گپا گفتی، تو نامدی یا یو نامدو شده است، تو مادر یونه که با گپی محق مادری یا نمیدونی ایتا کردو، ای مردم همه شما را گوش میکنن فلانه. ای گپا را برین در یکم دیگر جا بگینی دیگه زورتون میبینم نمیدونم چی کرونا میکنین. السلام علیکم. علیکم سلام. بیرو جان ما مجبور شدیم یک بار دیگه ببرم. برنامه خلاص شد. بفرمایید. سلام علیکم مردمی تاجیکستان. ما همون زنکم این دو سه کس برآمد در مقابل ما گپ. شما در مقابل ما گپ زدن نمیتونین. من امروز ننگ و ناموس دارم. من امروز همچو نامردا، من همچو یک مادر، همچو یک زن امروز خستم ای حق یک مادره که سیناش پری شیر شما بردین گوکش خرکش کردین کو همین امنیتی و تگ خوکش کردین کو. من حق نمو دفاع کردم که امروز فرزندی 6 ماه او مانده. من خیلی رنگ شما بناموس نیستم. شما خوین خرچیدانه قیمت قند نبات گفتگیش انمی شما انمو خروین نمیفهمید هیچی را. بخشش زیاد نمیفهمید هیچی را. یک زن سینش پریشیر بردین تای خواه کردین امروز آمدین خودکشی اعلانش کردین. شما میگین که مردم شما این نمیفهمین و دیگه مردم میفهمه دیگه رو گو نیستن. آخه شما در مقابل من چی میبرین گپ میزنین؟ من دفاع یک مادر کدستم میکنم تا مردن. من بله ما دو شکی ندارم که اپا روز میشوه که برای وزیراتون خفه باشین که برای وزیراتون اگر خفه و معلول چی گشته باشین که من وزیراتون تعقیب کردم. من راست میگم اخی وزیر شده در یک دقیقه خچه کنترل کده نتونه و در یک دقیقه خچه بای بتا پس از او چی وزیر چیه و یا پداونه با میگم که پداونه قطعی من بحث نکنین هیچ وقت. من حق یک مادر دفاع کردم. یک مادری که بردین گورش کن زنده با زنده قتلش کن همتری تیت پارش کن خودکش برادین بیچاره را خچه گناهگار کردین. خدا رحمتش کنه. با بردین گروندنج امروز فرزند 6 ماهش در بغل من نمیدونم کیه. یک بار چشم تا بپوش حس که انمو زنی تو بود، خواهری تو بود، مادری تو بود. یک بار تصور کنین مردم یک دقیقه بیناموسا چشم تا نپوشین تصور کنین که انمو زنی که کشتن خواهری تو بود یا زنی تو بود یا مادری تو بود یا یک کس دیگه.
بله امروز برآمدین شما گپ میزنین برین شما ما گپ نداریم دیگه به این درجه را شما بی‌ناموسین به این درجه را سلامت باشه بخشش زیاد سلامت باشین تشکر الله نگهبانتون سلامت باش من در او شکی ندارم که روز میشه همه اپا باز هم با چهره خودش حرف میزنه اما همه شما نامردا که باز هم میترسین پنهان میشه گپ نمیزنین با چهرهتون من در هیچ شکی ندارم